Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an General Secretary jungka Hill Farmers Union HFU Central Body uba Alphanbert Khasantiu ulayo ban sign ya ka Memorandum of Understanding MOU bar kawi ka company ka bajuthit bat penyat yo yu sensar ka balatip kerteng kum ka Jharu Singla Manufacture Company ka badina ka Jilla Haryana uba Alphanbert ulalit hidaladi Shaharyana banit jingo yakate ka manufacture company ka bashna ikite ki handle sensar haki design baharukam karkum ka jingdawa jangkayo tate ka company ka kwa banit trailang banong rep na ka Jilla Meghalaya haringkat kinong yalam ka Hill Farmers Union banjuthanyo usensar na camp ha utendang plastik balashna kerpang ban penyatyo hakaleng ki Jilla jangkari India bat kunju shakiwe ki region ka perthai ka jingthmu jongkane ka MOU ka long banyate lok bar ki FPO but cooperative society na ka bantaban shnai usinsar sho finishing product bat ban penyat yo ka CEO jongkate ka company ka badai ru ka try jongka Jharu Singla Manufacture Company ka lapan sngo ye ka jing sngo komen banyo banya tray ringkat bar kinong rat sinsar na Meghalaya bat ka lapan pau balimba ka ne ka jingthmu ngin sala ban ai kam ye shibun ngut kilong ini habaro arti kejela. Ini ke company di sensar kedai kowe ni company kadran bah kejela Haryana. Ba Alphanbert Khasantiu lapan pau ke jing sngau komen ba kani ke senjam kan pelan ya ki cooperative bar ki FPO ban penyat yo hino daladi ya usensar beladap than uba penmi da kinong rep jomi. Ulapan snguru ba kajing syakta jong unong rep nama kajing hiador palat usensar hakini ki arsnem kala pelong ni kinong yalam juga Hill Farmers Union banwat lat hino daldi banwat ikayo ka bakam im na ka benta kinong rep jong ka Jilla kanang ba kinong rep kin kam im bar kiu hagiyo ka kon Ni hapo Haryana maka nakabenta ban sign ya kawi ke MOU baka company Jharu Singla Manufacture Company ya ka baha kani ka company ke juthan ya kini ki handle ke bani thapi ke sensar ban bisa penya yo ka jingthmu hi ka jongi banwan chane ka shaka banwan sign ni kani ke MOU baka ni ka company kadai nakabenta banila ban aikam aicam ya ki nongrat ke jongi bat ru ban hikai ki nang rat bejongi bani nom dei shu ban di ki sensar haka rukam ka bani juidi ro bikum to jan ni kwa ban than ya ne ban thap ka plastic bat ban punya yo kani kali ka we ni ki company ka bahaya ba ka punya yo ya ki sensar haka leng kari jong kari India nga so ban ai ka play ka thank you so much ma'am for your cooperation to work with our farmers from Meghalaya. So we do hope that we will have a very long journey to continue in this business, and we hope that it will create also a job for the women in our state, and also working together with you in Haryana. We hope that this business will go a very long way. Thank you so much. Thank you so much. Nakalian kajonga hadiam bangal dani lalit siapo kajela jumi kani kan lo kajing amin sim jadi babuan ba nakabenta ba in lapan punya yo sensar hakal yang kari berkunjung sikit lipat ke kiri juga partai.
वो जाती है वो डिटेल में जाती